ከአርቲስቶች የምታስመስለው አለ? አዎ ለምሳሌ ከዘፋኝ አጫሉን እሺ ከፊልም ሰሪ ግሩም ኤርሚያስ እሺ ጠጆን አታውቀው? አውቀዋለሁ። ለምሳሌ አጫሉን ስታስመስል ዘፈኑንም ታስመስለው? አዎ እስከሚሞት የዘፈናቸው አብዛኞቹን እንችላቸዋለሁ። ኦሮሚያ ትችላለህ ማለት ነው? አልችልም። ከዳ እንዴት ቻልከው ዘፈኑን? እኔ በጣም ነው የምወደው እሱ ዘፈኑን ስለምወድ ሁሌ ተሰማ አጥንተህ አዎ ተለማምደህ ማለት ነው? አዎ በሶስት ቀን ነው የቻልኩት። ቃሉን በትክክል ትለዋለህ? አዎ ሳታዛባ? አዎ በትክክል ኦሮምኛውን ትለዋለህ? አዎ ጅርቱ ማሳንገማ ለፈንባቱ ተልባ ፈጫፋ ታታቲ ኑቲ ዱኔ ቶኮንታኡ ወልገገላፋ ታታቲ ኤሙሌ ቦሪ ሎለመሌ ማልጎቲ ኮሪ ጅርቱ ኢጆሌን ቦረና ጅርቱ ኢጆሌ ቱለማ ጅርቱ ijoollee maccaa jirtu ijoolleen baareettu jirtu eessa jirtu boolee dirra jadaa eessa jirtu inna gaamuu duuba sana jirtu ijoolleen oromoo jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meekee taleeluure badi naan jettu meekee qajeeluure ani maalan geerara taloo yaada yeelala irri qadaren qofne hitaaqin toojira irri qadaren qofne hitaa karchallee jira karchallee amboo jira yaalle hamma dandeenyu kana caalamaal goonuuf sinnaasgabbarre guddaa akka wajjin bubbullu yaalle hamma dandeenyu kana caalamaal goonuuf sinnaasgabbarre guddaa akka wajjin bubbullu obsun waanuma jiru obsine faysodaa fakkaate kayani shitti cabsa maasangama lafan baatu talba faxaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u walkan galaafa tataati eemulee boori galamalee maaloo boori qabi maasangama lafan baatu talba faxaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u walkan galaafa tataati eemulee agarbachiisa dangoo fi maaltu gadhiisa oliga kana gadi xaafi calleessa manamaa qeerroo jabeessa udu sobaa maaliif odeessa saba qulqulluu makureessa eemulee agarbachiisa oromiyaa maaltu gadhiisa qabi sangaa ofaa jenna shandaritti kushaniitti faka bishan namaan bita bariini ya alaamaa qawwe antoona labaniini yaa maarree odee jabangaa fadi ambo keessaa lola ata shaggargee mataani abbaanii soodhee manjiraan badu maqaanii gurree aagaa jirtu osoo maatee mattiinii tediddu አመሰግናለሁ አንተ አሁን ሌላ አይወል ህፃን ልጅ ምናምን ሸውድ እኔን አሸውደኝ እንዴት ኦሮምኛ ትችላለህ? አልችልም። እርግጠኛ ነህ? እውነት እኔ እውነት ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን ነው። እኔ እግዚአብሔርን ብዬ ደግሞ አላሽ ኦሮምኛ ቋንቋውን አትችሎም? አልችሎም። በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እምትችል ነው ይመስለው 100% ስሰማ እያንዳንዱን ቃል እየረገጥክ ነው የምትለው። መጀመሪያ ስሰማው ዘፈኑን ማለት ነው እኔ ሰው ዘፈኑን ብቻ ሞደው ይመስለው እኔ ግን እሱንም ነው የምወደው። ለምሳሌ ዘፈኑን አዳጫሩን መጥራት አልችልም። እንዴት? ለምሳሌ እሱን ተወደዋል እግዚአብሔርን አልወደም ማለት አልችልም። 40 ዓመት ከሆነ ስንት ዓመት ሆነ? እውነቱን ንገረኝ።